เขากปีสุไมจำ Kargil Vijay Diwas observe Sukante India tong elite forces เขา Manipur เขารินะมันใส่อจูกะจอกบะเมตุนะ Governor Ajay Kumar Bhalla รินะสากันเท Manipur เขานายไม่ government schools อจูให้ไกนะคุบัมเทตุนะ Chief Minister Y Khemchandra รินะสากันเทอะคะนี้ Delhi เขาตะเกยกันไม่ควยรังบูคันนะลุงเขาลวยสินกันแน่ติกินะ Manipur conflict โตถึงกุมกะทุมอิมบูสินิลวยสินไม่ลุนเฮาปัดมาเกตุนะ former minister Kumuzam Ratan Kumar Rina Sakanthe Asai Chung and Chung's News Zone ba migwaita thon riwe chamtapan ba mai luk ai tholu modet mai 1999 Kargil war taning to mai suna Kargil Vijay Diwas observe Sukante state level observance day MSF DS Palace Auditorium khaukum na ta kai kun tonge mi khautai Governor Ajay Kumar Bhalla Chief Minister Yunam Khemchandra Home Minister Govindas Konthojam Minister Kuraizam Loken MLAs DGP Security Advisor Senior Officers of the Manipur Police Army Assam Rifles CRPF by my Central Armed Police Forces akani civil officials nuni gong kazat okane zawzi meta bauna ri adau kan mai India mai sipai nun ta Governor Ajay Kumar Bhalla rina jakwang de lokane Governor rina Operation Sindu lam khoni sadokane Veer Naris le Veer Mantas nun ta jakwang salokane Indian Armed Forces ko Manipur ko rina mansai azu kazat okane pui kan di khang kat patna dan ba mai guai ta kuloi na katiu lokane mai guai na rina Viksit Bharat 2047 tong madat mai hai di in tweet loko to na ni Governor rina karian kan ne kom 1999 Kargil war ko India rina zapau kan mai ta ing to mai suna kamung te lang bang to nge to na Chief Minister Khemchandra rina sa kan ne Indian Armed Force rina dan bau mai le ka zau na pui kan di khang zauji mai ta ri adau kan ne kumna Indian Army tong Operation Vijay hai zang tricks nai na ta chat te kan ne mi khau hai in Manipur khawrina pangu ka zau na sipai phai pungu chi na chanai kumna panti ma kan ne la ka bang sa kai na Indian Navy tong Operation Talwar rina Pakistan tong kabi sumai ports le sea routes kapumtan ti suan kai lo kan ne kumna la ka bang sa kai na Manipur khawba mai goi rina chunchap mai nai na lungbam khang tuna ka rian kan ne Tingkum pangu charuk lung khau high state khau government school nun paina gai kubam the tuna Chief Minister Yunam Khemchandra rina sa kan the latbam tai samagra shiksha scheme bang khau kasiam kan mai herang goithong high school tong library integrate su mai mung tai sa kan tonge kamai rina singjamai assembly constituency tong MLA phungthau rei mai gan khau singjamai singamakha high school khau inchamna Rao si bam khwane komna intaw tho injamna phainai imbu kuna bamthe injamna ru na pangu class 10 board exam tha mailung khau ru na kanai rina first gwang kane komna mi hai paina naila mai tonge tuna CM rina sa kane government school nun gai ku ba mai hai government tong education policies teaching staff nun rina karam chilo mai akani school development committee nai mai pan rina ye na sa kane katang dak khau Chief Minister rina singjamai chingamakha high school singjamai chingamakha Puramakong khau ni tatna school campus khau kasiam ba mai tan gwangjaw lokane Delhi protest hai bu khatlung khau loisin kan the tikinat tingkum kathum imbu na gwang mai Manipur conflict hai loisin mai lun haumak na ba mai hai paina sansi mai to na former minister Kumuzam Ratan Kumar rina sa kan the lat bam tai need CBSE lam khau akani Delhi police rina inchamna nun ta detain su mai le kariang nai na Imphal West Ju Congress committee rina lak mai district level victory march khau sa kan tonge kamung khau tai MPCC Vice President L Tilotama Imphal West 2 District Congress Committee President Thaudam Modu Imphal West 2 District Congress Committee akhatni mayang Imphal Block Congress Committee tong office bearers nuntrina ngong kaza lokane jamna nuntrina khoirang su mai tang Union Education Minister Dharmendra Pradhan resign su kan mai hai public movement tong pumtan rina ri ngam mai lian tong nge tana sa kane let bang kabang sa kaina thau kan mai tingkum ru na kanai khau hai BJP rina zailo mai government rina democratic institution nun ti hai ngak lo mage Manipur tong conflict hai ataw ngan na lungsu lo mak na ba me kum na mi kum mai ba mai lung khau mai goi na chuncham bam khang tuna Ratan Kumar rina karian kan ne katang na khau to the Manglong Times sakatni gan film to headlines kum ne hilaw na ba me Kakhoi mak mai liang mai naga civilians gan charuk ta nimtat na suloi kasi lokan mai lam khau inchup mai lajan sulau khang demand suna Kangla Gate Imphal khau Dolanai candle light vigil Saturday nung tai kum na takai kan the candle light vigil tai Joint Tribes Council JTC bang khau kasiam kan mai Justice for the Six Sons of Kaubru United Committee rina lak na takai kan tonge program khau tai naga rong mai naga lu phom President Jingdin Liu Pan mai rina kaniu tong demand hai
ตีกวางตังเล่ามักสานเจนิมส์มอร์จูรีเขาเล่าบ่ไม่ไทยไม่ปุ้มแต่ผมไทยไม่ปุ้มนู้นให้กุมนะลาละเกตุนะอินดาวกันแน่ NEET exam irregularities akani paper leak zang rina cockroach janata party rina zaina students Gen Z jabuan nun janta manta Delhi khau ran na protest sukan maitang tai education minister Dharmendra Pradhan Saturday nung kabam khau rina resign sukan the Dharmendra rina resign su mai lam khau sa kan mai Q2 latlu patna ba mai lam khau kamai rina torit la the resignation hai karana rina moral responsibility lana sutonge tuna sa kan ne Monday nung Parliament khau paper leak su mai ta thing khang tu mai Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 hai phungpat puni the kumna me bill rina tap mai kyu tu paper leak su tong na ye tai tat mai dan di ti khang kumna ka gan jana phojin lana trial su khang Special Task Force hai ling thau khang tu mai the Assam Rifles AR Rina Ukhrul District khau civilians gan padaita nimlawe tumai jam jupu khau Ukhrul kabam asa khau katuak mai khatni karo mai patkan the Hongpung Village Administration Council Rina Ukhrul Police Station khau complaint che ti kulaukan mai khau tai Saturday nung tai civilian gan padaita AR Rina nim tonge kumna civil nun tai Rina kaniuta intan lo tuang mage kumna kaniu tai lo puk khau tan subam khong tan subam mai khau buang nim lo kan tu nge na sa kan ne nim kan mai nun kiu tu yuimung khapai shimre katingkum chi na ta chat son of late Zimek Show khapai shimre kumna shomi shoktree katingkum tamlu na ta chat son of machangta shongtree kumna hungrei thai kasomwa katingkum tamlu na chanai son of noiba kasomwa khatni khuirami katingkum tamlu na charuk son of ngauba kaniut gai the khamai khau kaloi dina ka bisu mai cham Kargil Vijay Divas observe sukan the kumna ma India tong elite forces khau Manipur khawrina mansai azu ka zaw ba me tuna governor Ajay Kumar Balarina sa kane Manipur khau nai mai government schools azu hai gai kubam the tuna chief minister Yumnam Khemchan rina sa kan the khani Delhi khau tat kai kan mai khoirang bu khatna lung khau loisin kane tikina Manipur conflict khau thotingkum kathum imbu sini loisin mai lun haupat magna ba me tuna former minister Kumuzam Ratan Kumar rina sa kan the asai tung jam to ko rina ngalau the chung news zaw na ba mi goi ta thon ku the